ngeta au mini muvungu fumuri mulu wangu fumu basu mvungu kondi mwana basi timbundu kese na mayangi jaka muchindo moke tuwaka na beno na malongi moke pesaka beno kwaku dans la forêt sacrée de Matumbi précisément à Diosso. Alors mingi kena ku contacter munu kena ku yaulaka papa munu yai kena kusimba ve papa munu de pumu bandaka papa munu de pumu bandaka malheureusement muleno kota mu de gauche na kusala ba traitement me yake simba ka ve kima mulena loma nange sala examen de conscience et vous tout ka fiet na manima samunaiki parce que réseaux sociaux me kumaka mutindu papa na mama mingi kena ku bakusu avec ba kena ku exposer que banzutu ya bao to ba kena ku exposer que ba mwela ya bao. Pourquoi je le dis? Parce que Boubiaï je ne condamne pas mutina kena ba kento zole to tatu uya, je ne condamne pas. Mais ngeza ba que yina ngeke na kukwena na bakala yangana. Pesa yani buzitu. Pesa kento ya yinzo buzitu. Parce que si vous pesa kento vous trouver ba réseaux sociaux me kumaka bifwani ya kuretirer ke ba photo mbanda ngesi ya meza bakaka kumbu yange paf natanga nike kusonika na Facebook photo yange me basika ya me kwenda suchire yao. Alors quelque part mpe beto ba bantu tukena ku bebisa bampangi samka kina bakala ngeke kwena losa pangi kinkeni ngeke baka photo ya pangi ngeke sala kinkeni pangi kena kutala na diakave. Moi Mayela muzola pesa na beno aussi. Ba mama yina ke bakaka ba photo. Si vous voulez prendre une photo, une carte photo, ngeme bloquer respiration ange. Ngeme baka photo. Nantiangu na ngeke baka photo. Quel que soit ya bwana ndok, ya bwana bakala. Kezola kusutire na kele bonso photo yange na kunata na nganga. Ya bwana magicien, ya bwana iki, ya ke simba ya uve. Yake simba ve atana marabu tian kwa na baby yao yake simba parce que na tangi keke na ku bloquer il y a ce qu'on appelle un courant électrique qui est monté qui est dégagé que des énergies se propagent dans le corps. Donc quel que soit même nganga si an baka photo ina mangelenda ve parce que mangelenda ve ko maîtriser la couleur yanga ya aura. Voilà pourquoi ba mama mes sœurs beno vwana keba nantangu na benke kwena pesaka ba photo sur Facebook nge au moins si tu es honnête c'est bon, mais si ngeke kwendaka na bakalanga na kukwela attention pila mosi keba kanga respiration baka photo. Voilà ya kaka ni yai muzola kuzabisa nge ma sœur nge mutu toujours kena kuyaula parce que mo pesaka beno astuce ya mungwa babakala le